nggak sih makanan terbaru di Pantat ini? Anggi, kok kamu lemes banget sih? Ya kan lagi puasa. Kamu mau tahu nggak tips agar segar sahur selama di bulan puasa? Mau dong. Ikuti kami ya. Enak banget puasa-puasa nonton gini. Zer, lagi ngapain? Ini saat lagi nonton mukbang loh. Kan kita lagi puasa. Kok nonton mukbang sih? Lah, bukannya nggak apa-apa nonton mukbang pas lagi puasa? Dalam Islam, kalau kita lagi puasa, nonton mukbang kayak gini sifatnya tuh makruh. Ah, jadi kita ngapain dong? Mending kita belajar aja. Yuk. Yuk. Capek juga main TikTok. Iya ya, haus. Iya nih. Nah, itu karena pasti kalian main TikTok. Wah, iya juga ya bener. Daripada kalian main TikTok yang gak jelas ini, nanti kalian dapetin asli bikin takjil aja. Gimana? Bener juga sih kata dia. Ya udah deh, ayo.